Kumno perlog bero sa sisin pat ngapriang supai phi syakani ke channel jonga khasi terka. Ta minta singi ni shed na do uni ruti ubabang bat ubasngyam baha. Kani ke ngalap khlu ke de ar pela. Ai lang kamlu khandian ta ai lang bat u chili flakes lada fikwa. Te uni bade ude utu ata rice flour mo. Ngan penso thoba ude u khao balak penni. Te uni da fi ai shipela ka shipela uni u ata mo. Te sakle abha hadu bakandala along bha. Kumni pen. Dakala along kumni am te ngi deban tap no. Kading ngi deban pelip no. Ngi deban shu tap bakan shu ai katu kajing hau khandian. Hadu bakandala khampaja. Tingin saya pelit pada. Ada menangta ngin sa kem ken. Kem kumba kem atabet. Kani ngapin normal bed ngashim da ka plastik te pila ban shim da ka butter paper ru kalong te sa shim kani utu atam khandian wi ka kti bakan num dambin da ka bed plain water te sa shule kumni sa shupin pai kumni le bed da ka shimpria kumni am suki le ni da pisngo ka dambit biang ka kti te sa ai biang hadu bakan dala he kat ni kat ba phila ban pen stang am te pen stang perbaweng pade saweng kumni kasuk bahaban light kani ke plastik te ka tawang ala ada pen kulit lupa de pen kulit shwai ka tawa mo wa chubu pejare salong terkhong pade porba ngieshan dala i shiliang sepen phaino sa shawai sale kumni da kajan ka bakhu jai mudi ban kem mo shu kemun mala pek phi kan sa pho mun malam tu pindanang ban le jai am pek tu kala pho am te long kani kala long te ngim dan kam shu hi ban shan tingin ya weng noi kani pet kani kala jam ha mabab ha te man bangin dap ke shed uwe am ngide ban tap de ban pen i kumtu ha kali mo kan seter khong pade saya bam lang da kajing ta ne do chur ne do dai ka bang bha ngathrai philayo jing toy hiperlog khoble sibun po philai pe ikani ka video so bha like subscribe but share